Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si kamagayang pare ba daw? Ha? Ay, wag. Siya paray. Anya nga ti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo aking kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon, kadagiti listaan, dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tano saan? Agiskandalua ka talaga. Ay, sige. Doon pure. Inayon ko tinagan nyo itilistan. Masiguradom ka di mo laang akaraman tinagan ta itilistaan dagiti umawat itinasao at tupad. Wag, tano saan? Siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga, wan mo maawat ta kwarta. Ay, kanugayam nga iwaras dati kwarta. Yapay amaw. Tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw. Tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta, inayon mo tinaganda pari badong kan marituyang. Wunin na. Tao may daka agrekla-reklamon. Anya? Nagawan ababain da. Amuda mo't para laang kadagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayat ti kwarta ama ited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Da. Medyo dakila na. Ay sumot lagayam Iso apaginteresan da. Pag interesan da pay laang, idinto ta saan da mo't amarigatan iti panagbiag da. Ay, win nga rod Adamot bukod da alukan. Dakkel mo't ti balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman ka kadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga ro data tabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno ammo, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami mo't kat iti kasasaad nor arigan. Ay kating kaya reklamo akin yang kay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Iso asaan arumbay nga umapal kayaw. Ammom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marituyang iditupad, kat nasayaat mo ti panagbiagda. Saan ko ida nga inayon apulos? Ngam umayda nga ron agrek-reklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok Ano jakpat gan ida? Mapandaman ng agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag adjak kayat. Amumeten ang nakababain ti kasjay. Imayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. No mabalay, saan da kumamot apay bayagin Sagbay nga iwaras dati kwarta, agtrabaho kayo pay. Anya? Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada, iti masakupan ti barangay. Apay masapal. Masapula. Isong agsagada kayaw kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaws. Irigawd. Tanasapat ang ingmay. Rinugyan da gusti nagdalaws. Agamjak makita ni Pari Badong Ha? Nay, rinugyan na magaya man din nagdalos dito'y paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pailaang man. Darasim. Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Ala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo.
Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mau, si kalangan ti mapan agdalaws. Anya? Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sa aktumit agawid. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. Nukas ta nga raw. Dito yak matan sirok tinakal akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da day ta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray kapitan kan kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Gawin tayo kidain. Gustaw! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawid tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip kwarog iti makan. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging kaiton malam. Kanya. Kunak man nuhap nila, hindi pa nagdilas. Ngarud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil pa ng parigat kata tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo, ito kwarta tayo. Ay, kahit anyangay ngarud ba daw? ay, manusan to yan. Agawid na kiteng. Nagkunamay sa nga aldaw nga panagdalos, Mike. Nagsubli kamat adagos inteng. Kompleto kadimot laeng dagiti napanagdalos iti kalkalsada tayo. Kino inuray ko pa'y da pari badong nga imay. Sakpay ang nagawid hak. Ay, di mula ket tinulungan kan indauluan dagiti napanagdalos. Ay, masurunak. Iso api manaw kami kanikwarog. Taapay, amasurun ka. Kino agreklamo mo da pari badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Ay, Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay anainayon da ititupad kunadan to ah. ay, day tangarod. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot nga minan, kapitan. Na, asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti hapday a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod nagbati kami dito, uy. Talaga alo ko day taapari badong ah. Kinapudno na, saan da apulos ang nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Na, kastagaya. Imbaunak dito ni ang galindang. Nga ibagak kada kayo, hulday ti panagtrabaho. Anya. Hulday ti panagdalaws. Saan kat nga hapday? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aginggat alas 5 ti malam. Aya, may sal daw ka daw. Saan ka now? Pudnaw tinakuna ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw itilas ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun ngal daw. No diyo aramiden day ta, diyo met maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo pa ya, tanainayon kayo iti listaan. Anya. At nakadidita ni Parinteng. Kankwaraw, dagal. Awan da dito itatabadong. At damot sa bali ang napananda nga main. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya, nga aramaten yung agdalaws. Ay, awan na. Bumulod kami. Anya? Kun may saan kami magagdalaws? Ha? O may kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kun agsubli kami mo lang, tada pa panan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo'y magbaga kini Parinteng. Sige, tatabadong. Tinapay man ka mainom, Maray. Mabitlaag. Oh, adtoy. Agyaman na, Mari ah. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang kami ngagtrabaho kami.
Idinto ta saan mo't akwarta ni pare inting talaan me. Saan mo't ka ta kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen ang... Apay nga men ana inayon kayo iti tupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya kalaki din na ya. Pobre ka di mo ti kastang ada kutsina, dakkel ti balay na. Ay katswerte kami Narigat yo ay mawatan day tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pari badong? Wan, Kapitan, isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa da umay dito tersina kagis istambay. Ay, pudno day ta, Kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, Kapitan, di yung ibagbagaa nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw, Kapitan. Ay, Intrabahwak laang kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo day tatindans ba, parinteng? Ha? Ta ikur-it ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas nakunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan me. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa kanituyan ko pare. Ay, uray! Adaw, dagiti makaibaga, adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Ti kunayo siguro. Di da ibaga kanyak tipod na. Dasaya at mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna nga na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasya talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga men amaanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan tinakipordiya iti may sala kumangal daw. Pudno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alaang. Ay, di dala mabaeng. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo mampay panunutin day tasugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni parinteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali ti tupad nga agpay ko makadapari badong kan marituyan. Ay, wala. Ta masursurunak una yun. Day taterumbang. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay, day tangarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amako na apobre. Agam karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Ang Kyle, dani tata ba daw? Kahit na kayo ang makasalita. Anya? Ay, sige. Pastrekam ditoy. Ay, pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre ka may. Ay, sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ay, unay kan pare. Awang kwarta may. Iso nga. Ay, anya, madagtang aramidin nyo nga. Tupad para kadagiti marigrigat. Wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawin nyo pa'y laang mait. Agawan nyo ida. Hindi kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. Ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Fixman. Dinto maulit dahito yan pare. Sige, suri mat kada kayo ka ni Marituyang. Agam rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pang-aasim ba't Di yo kumamot pag-interesanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta makuna nga addaan kayo.
Ay, pakawanin na kami kumana, paray. Naamiris ko, timadingay nararamid, may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pailaang amay sa kayo apobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tulong. Maditi kasta. Tapudno tinakuna ni Kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tulong ama ipangay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agaman kami, iting kay panagdangag.